Ka kubor kabalapan kendit ya ka partai football parok kawai. Ha kecil kun ka round 16 jong ka FIFA World Cup mentau senam. Ka Norway kelalaban penlim ya ka Brazil daar la iwe gol. Mada kana kecing job kelarung saka quarter final. Kad baka Brazil kelahaban mino na kana ka lumpung. Syuaban sedang kecil kai pun kipai ba gila kemilinti baka Brazil kanlong ka kanhon ka baklain tam ka Brazil ka dairu kari ka balara World Cup pun sin pat ka donro ye kirang lekai ki baponam kum Neymar Hendrai ka Norway kam siam la shifting setia naduk ka minit ka baningkong kirang lekai jo ka Norway kilelekai de ka mesim jong ka jakon pat kilapan i baki wan sya ka ne kalumpung da ka jingjom. Haka first half baru arkan hon kelayok kato kena kikabu ban tap gol dari Om Syamladon mano-mano balaban penurlong di defender jong ke Norway kila kang ba ya kicila kai jong ke Brazil kat bagi defender jong ke Brazil ru kila persang ban telakam yau Erling Haaland. Habal stang ke second half kacila kai kila nang kluj ka Brazil kila persang ban yok ya ka gol ke baningkong Hendrai ke Norway kila yang skam pura. Haka minit ke banyo pukendai u Erling Haaland ulayo ekalat ke babiang mat ula thep ke kol ke baningkong kane ka kol kelapan kemen sikadai ya kinu kersan jong ke Norway bar kelapan kendin ikipai ba jong ke Brazil. Hardin kane ka kol ka Brazil kelas tang man hiat ma kamjur Hendrai ka cingada jong ke Norway kalalong ke baskem. Haka minit ke bakendai peu u Haaland ula penbut saka kol ke baar da kane ka kol ka Norway kelalam khmat da ar lanot bat kelanang jan saka quarter final wadla ka Brazil kelas tam da ar lanot gol Hendrai kam siam la pendam u Neymar ulayo ban shoot ya ka penalti bat lot thep ka kol haka minit ke bakendai peu plus si peu kane ka kol kelapan mi ya ka cingkermen ya ki paj ba jong ka Brazil Hendrai hadin katto kane sekon u paj ba ulayo i kacing lekai kelakut da kacing job jo ke Norway da ar la iwe gol. Kanam jong Erling Haaland ha kena kecing lekai kelalong ke bakrau hadu kata-kata bulapan iya kecing start kecing klan pat kecing lak pan penon kam yaki kabu bau yo art liki gol ha ka round 16 persya ya ke Brazil kane kam de setia ka kam ke basuk da kane kecing lekai pun ki paj ba kelas tangman keren bau Haaland udah way ne ki player ki baklain tam ha kane ke World Cup na kaliang ke Brazil kane kecil kun kalong ke bapen sosip ba kenong kersan jong ke Brazil kila kemilinti baka kanhon kan poi sya ke final ndai menta kecil linti jongki kala kutno ka round 16 namaru Neymar ulala ban thep sikul ndai kapor kala duna bat Om Syamladon latsyu panapan pai kacing job jong ke Norway kapan i baka football Om Don jelakai ka balaban tip lupa mano ban jom wat ki kanhon ki baklain tamro kila ban syarem lada kim penon kambha ya ki kabu jongki ka Norway kelapan i kacing teli kacing ada ka baklain bat kacing la pan penon kam ya ki kabu akapor ka padai mentabaro ki paj ba football kelas tang ban up kemilinti ya kecil kun ke babut jong ke Norway pun ki paj ba ki ngej balada ke Norway kalak ban penlim ya ke Brazil kalak ru ban penlim ya kino ki kenhon ki barangsa kat bana kaliang jong ke Brazil ki coach bat ki rangi lekai kin hapan bisar benia ya kene kecing rem pat ban wat iki dau pale baka kenhon kam syamala pan pen urlong ya ka thong jongka kane kecil lekai kan sa ha kecil keren ha ki history jong ka FIFA World Cup mentau senam arajar punriu namar bakalapan i baka cekun kami sembat kecil lekai kalak ban pen kela ya kino kecil kun